Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Bir gün Hazreti Ayşe enebizge bir kelin geletdagın aytat. Men Hazreti Peygamberga geldim deyt. Ne oldu dese, menin atam men razılığım jok bürögö emne kıldı? Meni turmuşka berdi. Men razı emesmin degende, anda gütö tur degende Hazreti Peygamber kelet dagın. Hazreti Peygamber keligende tigi kelin aytıp beret Peygamberibizge. Peygamber aytat, atаңды çakır deyt. Atası gelgenden keyin Hazreti Peygamber aytat, emi kızım deyt. Tanda. Atаңın алдында sen tanda okuğu sağa atаңa emес. Sağa berip atam. Nike kıyıldı büttü, karasaңыздар. Nike kıyıldı, jaşap atat. Emne dedi? Tanda okuğun kızım sağa berip atam tanda. Tigi menen je jaşaysың je jaşabайсың. Degende kız aytat, jo atama razı ele boldum deyt. Atamga razı boldum. Tigi menen jaşayım, birok menden kiyin Müslüman ayalдар birisin, atasının majburloo mildeti jok ekendigi üçün keldim dep ayттым deyt. Karasaңыздар. Сабак. Өтө чоң сабак. Бирок кайра эле айтып атам. Мажбурлоо укугу жок такыр эле. Бирок насаат берүү милдети бар. Түшүнөлү. Насаат берүү милдети бар. Насаатыңды бересиң. Туура жолду көрсөтөсүң. Сен көбүрөөк билесиң. Тажрыйбаң көбүрөөк бар. А сенин балаң сени угууга милдеттүү болуп эсептелет. Насаатыңда эмне кулак салуу зарыл. Ошондой болот бул нерсе.